O le nganga fia te whaatalo whātua lo tātou te nuu, e le whaopoponga o telefo I mea lo o te tupu lo tātou te nuu I Sāmoa, usi mai e le whaafonga. Ua whaeloa mai se pepo whaamtalanga mai le matanga luenga le si umanga, le reporti lon tolu I le ono whaalanga ino le si umanga I ngā te whale, I awhio anga o lo lata I le vaenga o le o ngā sami na ngoto ai le vaa o le malini le malo New Zealand. O le reporti a le komiti o lo tu whaatase le matanga luenga ngā luenga te tele, o le si umanga, o le vaenga o whaatu anga mwhainga whiwa, o le vaenga o wafu, manutanga luenga leo ma wha lava te tupu wha sei. E o mai I le aso sao le whai unga le vai aso, o lo api lava sui o mtanga luenga nei whaatase I ma insinia, ma le ausu e sui le vaenga e maulu I le sami mai New Zealand, e mate tui na lava se tūlanga e ono liki mai o se swau, mai tane o lo iei le swau ma le kiso le wha, o pusa container e tolu le o lo o beupea nei, o lo o wha mai na nei vaenga o noa a fiai le siu manga I lungo ma tāwhanga, I le itu lai valu le tai o le aso lua le vai aso nei, na wha mauni ai le au maulu le malini e New Zealand, wa amata o na liki le mu mai ia se vaenga o le kiso, mai te tonu le afi o le wha, mai o vaenga iti o lo mawhai o nao I nei lungo le sami, ai le iai la vese reporti watu inane a fio anga e pe o te fito ala, wa iee, salamomu, no suatia, loto whanga sa tawa masa anapo, mo vaia ni kiso po ni swau I lungo ala to mata whanga, a wa o tūlanga I lo popole I el komiti, ma le au whainga ruenga o lo ngā lulu ai. Ai o ia pe o ne reportia nisi o le au whaiwhaiva, wa iele manungi le kiso I pe a wha avela li I mai ala to whangotanga, o le foi o tu inatu le whare su e whaasai nisi sa mo le stros, mo le wha maunia I le saunga le mu ma le toi saunga le mu foi, o le tau mafori mo ni tau mafatanga. Wa mai a foi o na tu inatu lapta inga ia fio anga pe o na ta ua, ia tau fia pewhai ngā whaiwai o ngā sami e pe o na puia, mai lono a fiai o se soifua malolo ina o se tasi. O le so le o le ato e maulu o I foi mo le isi su e suenga, e le afa o le se fulu le tae o nei. A lo wha lia le pepo whaamtalanga, e si lia I le iwa se fulu a ingo sa fata, o lo wha ua wina pe ia so umo na siaki ma fsiringia, pe ua waaia ni a fianga I o lato ngā te whale. E luas fulfitu tu sanga o se li mai le fio ango le visana I moa, le ua wha maunia neila na soltu la fono le fasio tangata wha moe moina, na mali waise tala vau e fast food tu sanga le matua o lea lava fio anga. I reporte le vaengo leo le wha lave le nei, o se inunga awa le to lua lea, na amatai se fe ese inga, ma wha oli mai le ua molia I le ua maliu, le whaonga ina le sea upenga me tau tia. Na mai o na wha tino le soringa tu la fono, ma nga I lo na mota, na moni mawina a inga na lata I le vaenga, na wha tino ai le soringa tu la fono, na matasa I linga inu la tu la ngona ina wha le tonu le manongi, le ua fe ave ai atu e le safili, mai o ina na wha to ai loai, ma reporti ane loa I le ofisa leo. O le aso wha o le masina fau I ano vema, e tula I ai le ua molia I luma o le whamasinonga, e tali I ona molianga. E o atu I le wha I o lo ua vaia, e onoa a fiai Sāmoa I le vaitau o wha, e amatatu I le masina fau. O le reporti e ofisa le vaitau o lo mawai, e ono wha tuputupula ia sa vili malo losia, mai ono a fia pe pasia fo I le wha se lau kilomita o lo tātou o tanu. Mai lungo masini lo fiso vai tau, o le tasi I le lua wha, o lo whaita wina le whaatulangana o le vaenga lo na tolu o a wha malo losi, e ono a fia I Sāmoa. Pe o le sira fio le vaitau o a wha mamatangi malo losi lo tātou o tanu, e amatatu le masina fo ia Novema anga ia Aperila o amatanga o tausanga uma. Peitai o Januari anga ia tu ia mati, o loo masani o na afia I Sāmoa ini a wha malo losi. Mai a afia fo I Sāmoa I tu lango lo longa ma timu a mamafa. O
O le whawhi tauli mō whanau wa o ngai le senga se fulu ma le senga se fulu ma le lua, I teimi o su enga al malo, lena wha iloilo fisa silio a onga ia e au Chris Hazelman, wa tolo wha alua atu I tua le teimi e wha angata I le tongi no pili o su enga ia le malo, ai wa maita wina, o lo tu maulava le toa tele o whanau wa onga, e le te tongia lava o lato pili a onga, ai wa lata lava I le teimi e a mata Iesu enga tā ua mo le whanau. O atula I la so fitu o se tema, ia ua mai tau le mtanga ruenga e ngata e lata I le fast food pasene o alo mwhanau ua mai ana le stala e le I tutongia suenga o le tātou malo o le awhapenana whaatino ia November. Ia na toi whapopo le si vai aso e tasi ia le na whaangata I la so wha o kitopa petai e o atu le vai aso le te atu nei ua vai atu le tātou mtanga ruenga o lo to tele pea le numera o tātou whanau I le tausanga sfulu, whapel tausanga sfulu lua, e le tuto nginga I a tātou pili nei, whamole matua, o se tua lalo, whapea o se tausanga o le tātou mtanga ruenga. O le aso tolu sfulu o kitopa, to e lua vai aso, le watu ai I le tātou mtanga ruenga, I le mamalu o matua o le tātou watunu, whamole tautua ngama o tou, suenga o tātou whanau. Mai I le vasenga se fulu, e to toru a fe valu sa lau iwa se fulu mal fitu, le au whae o whanau o le a suenga nei al malo, ai wha fe lua se lau mo whanau le vasenga se fulu mal lua, o le aso se fulu mal valu I le aso lua se fulu mal lua le masina fau, e a mata whaatino I loa, Iesu enga le malo. O tala fau ia mai Sāmoa le nei aso, manuia lo tātua tunu, whasoi foia.